की खूब और का बातें से टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi ninwan ramangi hakrdob ying jongpi. Kinoyalam Jaka Khasi Students Union Employment Monitoring Cell dalam Kamadu Chairman Usamna Ruben Najjar Hakakat Sautik Urusau Warajar Posau Kilipan Panjing Pensyai Nusketri Jagatrat Personal Administrative Reform Jangan Sarkar Jela Baksral Viding Do Hakapiade Bagajing Thongkam Thongjam Hapuaga State Institute of Arts and Culture Hadi Bagaseng Kalap Bayaka Post Guitar Instructor Kabadiban Led Shaka Khasi Joint Category Lab Happen Ban Shaka Garo Category Hagajing karan bakilat bathai kubor usamna Ruben Najjar layat hoba usketri jagat personal administrative reform shimla ai satya kanu gajing kular hindi nagalyang jonga seng lakaran daga bashay tada kami kanu gajing bakla ka sarkar hi kriben shim ya gajing kitkle hagaju ko por ka seng lapin skoru hakabede ba ka thungkam thungjam hapo ka Directorate of Forensic Science hadi magani ka office terkam jaga sarkar kam shim lapin terkam satya kakum ka miglaya Forensic Science Laboratory Services rule arajar phawai shosho ka seng labu jingkliru haloga jingkintiu kadan officer MCS yakin rengut ki shakri sarkar ki betre hagitna terkam ba pher janga sarkar lima ka jingbe bana lapin mi hau banai nailar arajar phawsau halokani ka seng labu jingkli ya ka sarkar dak baong Kalmentoy ayusyo benang pelong ke examen Meghalaya Civil Service taraga sarkar gashkuntiu kadan MCS yakin nong tray. Kamat kabanikong ini kembali ke advertisement kabala ami ka Department of Arts and Culture kabadi ka post jong guitar instructor hakani ka post ni bala advertisement kawi ka post bar kata ka post kala chukar kat kum gajing lup chitem kajungi ba yakani ka post chingisha ladi bande chem khasi jentia nomor ba kami kani kapus kami nomor bala asam than uwe khasi te nakajing bomdan kawi kapus ke advertise kani kawi kapus kali ban mi issue khasi jentia hendai ondang ila awat tanrai pat hor kani Lypa kini boro kalong kajing thurmur kajing penterikam jongka roster nakaleng ka department kumbumi la ajing mut ke por ba alalet ya ka sarkar ba kani ka roster ka debanya nang ni shakmat istu ba akipor ba adap ni kinai spa ni poar kimdon kata ka roster kimdon ka chuki data ki rengi ni la ajmu to por ni omba ke ba pila penrung ka roster kan putno adu sama war ba nang ni syakmat instant tamanya kan ba kanum don kanum nu jikata ke ibn ni ba dakani ba ka sarkar harja ka buka kala di kala manjur ke ta kajing kajing ande ke ibn ni ba kale ha ya ka bumenta pat ya ka roster ka bala adet nu chaptem kadang carry over ba itu boro di halor kini ba kami kum kini ki jikundum kandram ba ni ba ki samla khasi jungi ki du ya ka la tap kam tap jam nomor ba kajing bakla jongka nakalian ka sarkar ba kam don kata ka responsibility na kajik kli ka jongka bansutu ya ka nu kajing long kerpang jongka ni ka roster ba kunu ban implement bhaya ka halor kani ka bentang ila ya kajing tai kala yani katu kani bor bat nakalian secretary juga personal department nakalian juga umumlah kamala bana insurance yang kani ka benta nomor boong ba kani kan dei ba ko chief minister level nomor ba apan kerja ka wei apan kerja ka boro nakalian juga om mikran ko kasai ba kata kajing pikirian kali kajing bakalan nakalian jongpi kumu implement ya kani na ko basta ti pihak bakli kli hi nakalian ka sarkar halor kani benta kamat ka baar mikran halor kani ka recruitment kabadi ha Directorate of Forensic Science hani ki kini ba kat kum ka rules arjar arpu jongka Meghalaya Forensic Laboratory rules ki batai ba manu khana wala pass ki degree wala degree ka science wala master degree ka science la apply nam takini camp for forensic science hede ka jingmi jokani ka Directorate mathmai matapat ki ailat bitang itu ki khana ki wala pass ka Director of Forensic Science or sim om ba ki khana ba puli forensic science kim la apply manu la apply nomor kani kan don ba examination te lada ki khana forensic science ke liye bha kamlele ki nium ki lada ki science ke liye bha ki ande kat kum ka ru bakala ai ka Directorate kam la banyak lat
kata rules nomor beli jual kini ke jelaru ki follow hi kata ba manu bako bandung forensic science udi ban puli bani degree ka science stream but kabalai bengi akaran kadi halor ka palami ka personal department kabang i remut kita ki candidate ki balaya promotion balong no kita ki migraya civil service ni MCS ni bangilaban no hoi ka jingwan jing ni kamdi bang dan kanu ka jing tukular ne kadon kanu jing bisni percaya kini ki remut ki balayo kanyang kam ni suka ban teba akanu korkom kini ki remut ki promotion nah kalian jong secretary la pencai ba kadon katakan advertisement PKI yang tekikam ba tresorka ba kilaban apply ba tang kita kiba apply kan untuk interview and then kabu kan clean haba pila uncu ai promotion yakat kibawan klaim don kanu ka jingjir klaim don kanu ka jing pencai pa ni suka mengkli ke contribution ba kini ki boro kila mentang ki don ki break bahasa promote siapa MCS bagi nakalian ke police department jadi kan SI ke police department usia promote MCS kadon relation you kata ka jinglong SI berka ta ka jing yo promotion MCS habau DSI ula ban lecha ula yo promotion ka police department kat ka jing terikam bah ju ende kumno bancuan ra nak nakawai katanat siaka MCS dah ka balong kum ni takan mento you ini bangin kena bikin puli ya ke MCS examination bikin prepare ke MCS examination haba kadon ling bakin promotion dah kalau kita teh haba na don examination sudah ke MCS pam syu promotion lagi baru dengi apit kila ikran kila ong sepang kidon kita ki an ende ki an jong ka Meghalaya ki balalong outdated batai ngi sepang ki an ki ba ka kendai spa ini pesan ki bam la ban terikam syu hom kajuk bong ta ba ada islam azan apa Lypa ki bik jela kala fine hai ki pus hakam pili ki la batai ru munu bala apni promotion ki pusi bala apni promotion dari na hani jela ban iba munu bala apni promotion te hatu kan ni jinglong promotion kadi ka ta khut ka suba ne kadi tang ka ba don jingede ba katu ani biki okum kani promotion te ne kalian jungi na ni ai kini likely kimat kumbang apa ta kamat meningkong na kalian personal secretary komla apan ai kan assurance ni ka mat ka ba ar di forensic gila sim karai ba insa khot director juga director forensic science but insa saya kira banyak halur kan ka ai kam ba ki kena science kila apan apply but ka ba lai ni ko ba kan insa ai clarification ka jingtho kai kan contribution juga ni remote biki promotion but adin ka tu ni pat insa pa ka senjam ni jiknya kalau haba dia bakal roster mo namar ba kumenta ke kapus jong kita instructor apo asan culture ka datang artli usong thadi Khasi de advertise menta kapus Khasi jentia indre advertisement nam tau Garo la dan lupa oi but menta ki advertisement Garo tu yo Garo hi te kamut kan usong thadi hadu archa sopho kamut hadu archa sopho undon Khasi jungi bala mun yo kapus kita instructor te bali kalau kumta namar ba ki kham implement ya roster kat kum kajing ai kajing ki la long kum ki ya chadin ki jing ai jimut ki ba ki sarkar kala ai assurance ni hantu kapor ka kham shim ya kum kata bar ngatrai kamdi tangani ha action culture nang lap kani ha action culture re ngatrai ha ki bun ki department du kinang ya long kum ni nirang ya pet nirang ya bu ka dorkas ka jungi ha ni wan kum du tas ni secretary ju pasu department ai ho ya ka bagi kani ka portfolio CM hi bawat ya kani ka position te nginsay pit kini kisni by pagnya la ban kudu ban ya clarify nomor kibun kimat kejura hadi manta bangu hadi tahu si empat ai jawab dengan ong pa apin aku kimat dengan bu apa isi ni kibi kimat ru hadi manta musim pat cing coba kini boro te kung kaseng ngidang ai dengan le banyak keren banyak penbait tak jing keren Henry lada kasorkar kali menti kuni te ngitrai kini sini kemon ngin chimi kibai pakisinjang na kali jui kambu ya kan ka por Henry kasong haki lanu kin na apan pinbet pinjang ki kat ku jing keren jui apun chai ka tuan mat ni kan kuat ka jing tho ban pintan ayo da jing tho hi in sa pe kisinjang ku ngin chimi